Nere mala kenyam kana diala kontin barwanya lingwase meka Nuer online TV channel. Biya kamal. Jo dana ba lingwase me banarwacha ka kwi kura dana le roda kam de ni Uganda kene de ni South Sudan. Tukon ke new report lerme jadid no mugora banywa yekel ne biarun palpin baka liengde no kata dan dong de yen mandan le roda yen ngai ke jagwase mene. Bantin kon tin lat Karodian ereri kana me kim gwik kona meni eno banajaling kel report mago liang ko biatar kur mandan en terkere which eno kajo keji kanti kam South Sudan kane kum Uganda biajaling ogwa ko ne men tama murai kone chatwo ko chele la mandana dong ngayena ne won dor chewe ka kor chetke ngai kono koran terga gwadme balakur dungwini dangro micha bulunga kapchong chirmanana ngayena donde ko larno madan lerode dong telemelarikten baratama cha kwa clear long madan lerode amadan lerode re which mi gwadadan entukume Uganda teten kene kume South Sudan enon bantin diala kon lat Karodian kejelere me bana kelinkel ko ken ke very important along to goro de keling kadwo badan en chi rikti chi ben keja gwat me men goro benwa yekel no te kum benwa yekel gwase me men benwa yekel kenyam ka witen content teten ngai kono no kume South Sudan en go te kamalwen kam de kene kume Uganda no de kon ko tinu hangu monon kor ke jan gwase me na mo jan gor mono dong de kon nywa kel wit nan kon ke tinu gwase me na mene kajo keji te mishale a priti kibibi bori lonyili kamchale kulanga kendi alte ka border dung South Sudan kene kume dung Uganda men terka gwase me mukola gorno benwa ga yekele banja ngajen wo tedi terke kete terka toni ka nguni ajen bu kono linga kajen laramene nona men terka gwase me banja ngajen wo teke mineral ti sha discover kaka jo keji mineral to toni ke mineral tin yoso de na de kan riang je ka pin de kan je ka riang pin ngulodemo riang pin ke dabni tinje ke ala minerali no cha discover no te kamije kare wichin winami ka kor gwase paiwa angwata mo waken mineral totoni je ka kwen je ka keten chit ko me sha ka kwak ba kwen ba je jek na me dongi to ngwande ka larno ngumle rode ka kume dung South Sudan kene Uganda but ka togde mo kono goro lin kono gwase me ta dan en cha jalat keje kume South Sudan kene kum Uganda eno ala border issue kima dan lero da ka border wa dung damne tike and pai kon right tin tama dora tidi nen kon gatini ke wietini wa kan witen content to recten en gwad mo chala do no tike ti cha jekten chala do ko kor gwa se pai we chukume dung South Sudan ti kerenyal dung Israel ti kana chware which no ka South Sudan de kona jegano en kume dung South Sudan no medan chicken renyal dung je Israel chicken nangre wi ka South Sudan renyal mo renyal mijal ka ko be mineral ke kwaktin konne chukot ka chak be ke gor re wi ka South Sudan meji to gene awa ka kajo keji chaje kano tie ka titenen wana mone kwakto toni awa ke kwak tije ka kwanten tin je kare wina totone ka wite te ka border dung South Sudan kene Uganda alo de ko larno winga with South Sudan chana murai katin kontilat Karodian gwasa me ka jowadana chalat renyal meshe bina wa shemin rolisha kenen ko la wila jaskan no renyal shanong Israel wajen chewuk darshal ke kajo keji wa chawuji gono wena mo take mineral tin wan ke take kwaktin kan kwaktin konen sha jektin and wena mi chetka men pai kon je gwasmen go chaji gono to goal ticketin goal ti yeden chalka koffer teten ti yeden chalke ding teten
yede chwal ke lead teten wone ka cobalt ti yede chwal ke iron ore teten tim chwal marble ba teten ti limestone ba teten kene element ko kien te tere wujamo kere dware meni jen duo badan en linkone jen wo to kurteten ka kura mo to ka kam ngani kam ji Uganda kene kume South Sudan milat kono ngum nyina ka kwiden tame ban ji dil ngaje no kura to ke to lora bang kura to ko shikume Uganda chikene gujeno re wujin binimi take minerally so ko kwijamo chikene gorno de South Sudan de ken mineral de ken kejek kene gujeno ngono bana yit ke kuma South Sudan miwu kene gorno kajo keji ibela dorin so mu token tame akur mi shabu long kama kabje chong chere mala kona ling it does not matter and to kume do Uganda kene kuma South Sudan and wotiken kamar mishit kene me charge nok kume dung Uganda shangna men kwa ka peke yutu ngwan na me be marin be jedak andung border issue mane de chana eling no lat kene no de border de jeri aleka de mal derben parate matoge joje no tela mal me beben kon kume Uganda che gorno bikan gwaza mo bikene kef ka kume dung South Sudan majak South Sudan ko be kejba ko shamundien chaje nan ka kwi element ki mineral tin konen je ka ping gwaza mane bana dil ngaje no dorji ko toria ajan bade menen jenamo ko dortiti apriti kibibi bori lonyili kulangala wa dordi alati di nen gwathme to border tin gwathme dio jagi yen gwathme kamef dien border dung Uganda ken dung South Sudan di yenen mutike apriti me ke kabibi ke bori ke lonyili ke kulanga te ka border so Uganda jende kuje me chwech te South Sudan te kuje me ti area and ti ke contested areas ka kaje keji ke Equatoria jan gwada dan en je ke miro le je katin guyenen gode kum Uganda de kan ngulora ba de kan pal kum South Sudan a chenga man ngai kanan go ito binabik lutin darji Uganda ngayena eno ke late dar te ke sikande no go no mineral to de ke je ke de ke pal kum South Sudan a chenga man ken area ne ke nyingi South Sudan ni wotu gol teten to copper teten to ding teten to lead teten to cobalt teten to iron ore teten to marble tin ke limestone de ne guje no bi kena to blora ba kanga yene no tumira le ko kente gitina rewe ka kajo keji ajanen yene mentame bich kume South Sudan no telecom network but in reality bandil ngaje no Central Equatorial State baje dil nang wuje chalka me Uganda cha kurian charge belong ajanda na tuoko na montama ko kan di Uganda ngai kone gwan wo Michigan lad no binambne kan ka bom wala ka force akanana so we have to forget something here Central Equatoria ka kajo keji border dung Uganda chimnen yan magwad me ko wi dialti ka wi South Sudan chebe tuogo no betemba jikte na kuma South Sudan ajan kursha neno Shangaji no pan chane dambakel shakana kaninte payo ne badak so munyo do antama sikende kelu chikan nangan winimi ko shangaji no gwas mote ke minerally chane je forget no bana je jegane area mo ke border ko la kon right ni shangano ji Uganda chiken no mi chaka ka moy ka kon de kan dordana gur kana de kana dak de kana dil dak bad mi chitu ga tama ko chaji gano gwada mo te ka kwakten kono kukana goreke ti gol te katen ke ti mirol to ko ken te katen I don't think no baje je ka kume dung South Sudan benona na kur ka lerit ya mishalat gwasame kume men te ka Equatoria te ke report mi shiken non gwasame ne report ya na mo lat ken no chani ti shopke kinu wal de shaka displace nedi chopke kinu waldi 15,000 civilian displaced ka kure chi to kamji Uganda military and kene dung South Sudan chala no chi humanitarian chikala no situation we kamere benarode ni ko kure dan chi to ka chanja ndang ro badak ka pai baro so ne me mlin kona me biadil ngaje no chi his thing chi mi tak no
Mtuoga teme Nyayinga Muda Village Bori Buma Kangapo ken tupa yam kaje keji kanti ken dial chaka ju telram trewich ngade jeno chaka ju lora bang chimen pai konalat ju ke ko temin rol tigre wich ka chaka bi me jeken wideti ko antama tuoga temane chalia ka che ka kwimin roli so en border dispute no la ko lingen which na chika gwai lor bang de na gwai dong dara mato de gwajen ko kwi border bana me che ko te ka kon mi jeken wena mo cha ji Uganda cha bulongten so de yem chira made yana ngaji nono ani den kontin cha ju tre which ni mi la ji Equatoria they should just forget kaji keji for now ko kaji keji entame te tetka ji Uganda michalke apriti kibibi bori lonyili ket area me minenya la medara kelu edunga entin kontin la ji Uganda kemurai kona ko jen gwa dana cha ko payeken deñ mi di ni kana kula re wutin wina mi tele de ji di long ci deñ mi de long akuma dung sa Sudan ene mo don siguru den kula mat kuma hayo kene kuma SSPDF mi charu kula mat ke bon ji ko toriati kontinte dor mi charu kula mat de kula kam ni je la kurmi dit wali the mo wali nyo waited kedian so kur to antame a kur minerale people na me a kur minerale kur gole I don't think no baje luangare so ne de ala tir cho 15,000 tema gurken humanitarian o de kalwak ko situation we kamere banarode 15,000 cha displace a kor so ngoda bantama ku kon bro lat ko kor gwasen be but men bananga e kuma South Sudan ka kai kajano ite ga mibita under control tal mi shala mibita under control ka jen gwas me kodi keneri andin kone yana kuma Uganda sha ba nyoko jek no ko tama cha koran cha kor me sha 15,000 people cha displace so which in gunami nyo the jen wo to court teten anyawun bi anga jene dio je ji South Sudan ka pinyun tet kan damlen gunami bat cha jangach so jen dan le roden tama mi ci ji Uganda kan ngajenu tok min rolimo okay cikan gurum biken ji South Sudan dial biken ga chojo ka border ala ji Equatoria so right now klaje shaling o jen dan le rod me dan chana ila no ji Equatoria cha munien cha ja kwa jen shanen tama cha munien cha kwa la tok anyway jen jo dan go ready nyoga yekel en ban nyojo le chu poro jen bi nyane ko ken mitte ka mide lar gor ping wanamo lar charo ajen jendien kanji Equatoria ka kaje keje mugnen yana mo muna mo chaje bijek ya temal